Ćao ljudi, sam Gaming Show 4011, da vam pogledam kako da vidite ovo komandni blok u Minecraftu da možete pišati neke stvari. Znači, jako je lako i... Ok ljudi, znači kucajte, kosa crta, ne, da, kucajte ovako kako sam ja rekao. Ovako. Znači, evo malo duže ćemo ostati na ovom broju. Stopirajte video konca bude i vidite enter i dobit ćete komandni blok. A morate biti u kreativu, znači vam neće ovo raditi. Znači, dobit ćete komandni blok, stavite ga bilo gdje, znači bilo gdje, znači ne ovdje. Idem s ljokrom gdje ćete, vidite. I ok ljudi, to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, čao!